Kumusta sir, tikwa? Karay ti bas ditoy, inaldaw ka di sir nga kasi talaga ga ata dagiti preparation. Inaldawon sir, Uwe Domingo sir kat at biyahe min so nga inaldawon sir. Oo, sir, kumusta? Bale, nagsublin sir dagiti driver nga dati kat awan di. Idi sir, awan idi nga driver nagsublida amin sir so nga 100% mo tan sir ti biyahe tat pati ayam mi sir. So, mano idi sir, ti bus nga, or mano amin di total nga bus sir Roma bilang mo? Tata sir, tatan. Tata. 52 sir, gibas mi nga tata nga 52. pamatabupan sir. Oh, makabiyahe amin dagiti sir. Wan makabiyahe tamot kan amin sir, di 52. Oo. Okay, so iti kung kunada sir, iti kalkalabos. Pangina sir ti presyo ti crudo. Ha, nahinginan sa ti crudo no, do ba sir dagiti yung gasolinan, iti kung kunada sir dagiti driver yu dito eh. Agkwada mo ta sir, agbabalaw ta mo tinginan kami di crudo sir, agbabalaw ta. Oo. Apet akastimot yun naginaanan. Apet may mo tinginan sir. Nung humina sir, almost 13 to 14 pesos ti pagginana ti per liter. Tatanuluma ka sir, dos lang sir, di maglakaan na. Dati nga week sir, baka 0.20, 1.35. Yaka mo man sir, no lumakamanday to yun nga tayo ito nga, alaldawon sir, no lumakapay. Okay, gaman dapat nga nagpangpangina sir. Iti karigat kaingat iti COVID, nagpanayon na ba sir ti plete? Hindi nagsubli ba sir di dati nga plete? Uno agtaltalin na dati sir. Agtaltalin na dati sir, di plete, o mampano ng himina di plete sir. Okay lata. Okay lata sir. Okay, so kasi talaga sir nga oras, ado na kita napansin ko, ado na kita umaytoyin sir nga talaga nga agbiyahen. Dagupan namin papananda sir. Wan, dagupan namin di papananda ti biyahe min sir. At least dito pag-terminal lang, may amuda mga dito yun. Dito ilatan sir, no, dabakabalinan na, dito ilatan ti terminal sir. Ano, mga Manlilaw, di kay pasayo. Di pa nagkargayo kay paseros sa kasano, bano, ti kasapulan ni kargayo, da ka di pa ilang limit na, wano, makarga, babay karga namin ito gawag. So, haanan nga 50%, haanan nga 50%, di jay kapasidad, di lugan, nawan di jayan. Ay, awanin dahil Awanan. 50% sir. 80 to 100% din sir. 80 to 100% sir. 80 to 100%, ngap do batugawan, ang babi ito gaw, mabalilata. Mabalilatan sir, mabalin. Kumpleto lata sir, naka-face mask na lata sir. So, tikwa kami